Father Gaitano Batanyenda bwana mukuru wa Kitanga Parish mu district ya Kabale yajumirira abanyishengera batari kusasibwa abantu bahansi okwenda buri kimwe government cyo bashashurire kandi kiyayeto bunyunyusi abahibo mushoro hati nibo baza kushorera ba members ba parliament emishoro kwatirene bya internet hamwe na OT eza OT ejimpa bishiringi bibiri zaburizo batukwe zaburizo amakuru memewa wa parliament bibiri tazini konko mukekuru okusibomuka eza ile ainaka simu kugama no mutawa no Kampala nengo linkai ngo wazini azishashe buri zoba bibiri konka MP wetazini oramushorera no niwe nanye n'abatariga ryakiriga omurikiko rw'abanyamakuru Father Gaitano hona hamize ngo munyishengero tarakwenda kwesha shoro mushoro gwa shiringi 2 n'abatine cyakumanyisa ani mureba ekishareeki umwami cyaguranye umwako guhire akabana yeshari ngo muri Kampala nagira ngo I reject this tax must go nico babere bamukwatira ubuhire umpa ngakeshari ngo muri Kampala arabwanisha kumusho Bobi Wine washangiyo nyonkanye kakatwire nimo kumuri hamwena ibo nimusashura musoro abuki yo member of parliament kana musashura musoro kandi a good leader niwaseme kwa nakona na bekiza yo kusashura musoro Speaker w'ishengero ry'ihanga Rebecca Kadaga ahamize ngo bwahatse na wari nashizume kiteso cy'abanyishengero government zo kubashashura umushoro n'gwe gumwe ba members bitu ba parliament bande tibona ako already nagambire na bamwe since yesterday ndikubaterere simu bo bari kugira ngo cheija aha floor ya parliament nibaza kuchanga chatindu kuhami akwa chazo mu caucus nishongo mu caucus abagamo butwa chazo mu caucus ni chija kirabirimo konka bamungambire nabo ngufaza kukirije ikintu eki nangwari munanga ba NRM ko bangambire fukose nabo opposition nzakuchanga mugeno munyishengero wena orahulira talenda kushoro mushoro gwa Uganda na kuchira munongo gwa OT togo gwa social media atorokazo mu ndijo nse yaramanya kuti barashora imishoro arugo mu Uganda tashona kwebembere byo bwebembezi ninge byo kubarirwa mu Uganda birabita murimo omurikiko abantu bashabira abanyishengero kurugaye bakahakana secho butashashura mushoro na munongo gwa OTT n'abanyunyusi bihanga nico kurebera abamwe harimo abakinwa ko muntu konka bingi tubakinwa ko muntu barinka barukwahuza barukwiba ahabo papa jamere mako muntu bakameza no mushoro naho kucyo rwitu batwera akabanya Uganda bingi bine ntasi yanche gasha kwa Anita Tkunda na Damba Wiziri